soviwe Jesu Christa araglezano niego vorga babete kelusia miesao mie tieno vorbaro uniwe moniego ezeliwe tie Good Friday tiso jahanu poke krie po ugun kemeje raka ke salale ke vi ti bongola ke la ke panova PESEYE Corinth mi ko KERÜ po kerta no ngukele ke krilamon cruise diu kata ke tio ko ponzunuwe ke nyadizo deri ke lali kata ukolawe uke penyafa ke kozo si the cross cruise how ukola ke dipoga ke pele milaro za si how kokile za si Jesu Christa cruise kinu si ke salanu kokile ke lakile ngukile ke siepen nakile ke lu ke sa ngukile mo ugola kokile we tie Good Friday ti hanu Jesu ugola si ke sa ugo ke zedir kraga sala sike tsaliku pengu mo tsaliku kresedi hepengwa se ke se sodi ke lidio se tali ke vime pete se tali de ugo ke zedi ke lidio ke
KECHA Hego ke krie ke penyova tisoja ke me ye haula npe jewe nyo Jesu Christa lano npe jewe Jesu Christa selano hego bu ke jova ke lie ke merengu ke lie mu hego siedze krukreba ke ta haulari ke tezie kapien tsia Jesu no tie ke debo hego la ke me jesushi ke mengasashi no cruz ginunu mato tsi ke wahao Hekobu hau leke radzawa hichi. Good Friday tiche ke pravoria mu heko ke pelemie cheya ketza. Hato hau sidinu hekobu. Mhato tsike se hau leke radzawa ketza tsede hichi. Heke pele nuri hebu. Surele ketza kelhu nu lulasili kevi. No heko nu heko pete. Heko kele pete sedi. Hekobu halepe susaji. Kepenyova no heko nu jepe tesia ketze kepenyova we. Tie heke hu nu kikru tenusho keba ko kapien pelesia. Antinini mu posieze zirieko. Tanya vashu rohini uko tenusho bawe. Nyepu no ngumejedi tuke pelyo. Nune mukeni sevor uko tseseche. Jisu razavakolano. Hekobu so rotsile de keta ndienu puse tie sho meje ke bakubu nipu so hokele ngulie mu ndi haubu ukogi tilichi Jisu selano heko kemerangu kilie hekobu hau rakramo keta tsde hiche tie kelhu hau lepie udzuku ke ba kelhu hau lepie unye ke ba udzi ke ba kuburi nkemer hau ngulichi Jesus selano kezeke vi ke jova ke liengu ke li hauno nipu heke huno nzet pecheto de ke tsako buri ke jova ke liengu lie mu nginunu kezeke vi ngula ke li tseche Jesus selano heko shpriwa ke ta heko bu hauri lesache heko hakya ke ba heko hake krike tsa die tseke ba hakono nipu heko bu thie Shapriketsa hori ngulie sidi nginunu heko ke ni mutsikili tseche kidze ke jeo vorde mu ke zinu ke toko buno ke jeo museche ke penyofa heko nujie heko nuna heko ke ni heko ke sho heko ke dze heko ke re hake ke kriketsa sevodin hodzinu tawe heko mengudin ki voria Nyepu no ngumejedi heko ke chara nasichi. Ke penyofa no pastor new po lesson prepare tsiketse kono no pokro hikesa hepelewe. Musala no che do po ndie sedi ke za ke kono. Pobunu metmechi mu tepfudi ndie usevodi heko petso sachi. Mu heko renne ke tsiko bunu zo sheri heko kele heko ke medo pette tesepie ndie unusachi. Sidi heko boom hale pesulasa heko cheplie heko encourage tsachi no heko zebadi heko nupusachi heko ratsachi heko KERÜSUO hao therianu no thalakatso kapien peleswade Jesus Christa arhakelioza sedi chayawe amen ba prelerivide
TSALI KZV zgola nyogo PESEYE NYIEPOU jabe nyo zgilio tsile mungo KERÜSUO bete te janguli z belewe zedongo KETHERÜ di DIEKEPU perle ketoliro mark to take pengu kusoku bonunu hidie tenye gazo to take pengu bete perlo mark to take pengu ngolero kirio president siro tisoleze pichege jago pehago tejoge petago mu mechkel hu beteze gerche sidi ugo jisu pali di zevo piladienu shewa Sitze pichege jago hake krase pope joda. Diri jisum hapuri pumoda, sela piladbu pongoda. Saki barabasa getze po mieze sorkari petsu siedi mie dukriwa getsu ri kediecheba. Sitze posie niego abu judako kediu kashewa ne mome idi getsoshe. Diri pichege jatoko temie gro v gerheshewada di piladbu barabas kashe ugo zwanu chada. Sitze ugo shekhoi ladi popie cruz ginu guwale ida. Sela pilat temie gro ni cheneda sidi barabas kabe ugo zwa mu krasibie jisu vewadi boguwanu di kabe ugo dienu shewada. Sidi ugo po bu femere megegeze selye mu zohu kechebie kedizerebo chelie di su bie potsugishe. Siro ugo ketebo bie potseve bomhom hitie jiu kutulie di boraswa. Ski ugwa renanunu kurine Alexander Murufi unye bo Simon gemechebie bobu jisu cruz pievo gedola telie. Sesie ugo zumu mer geri getzebie bobu krienuda diri bosu kremada. Siro ugo bogu gewagi kise geba tepfada.
Siro uko seke jeme genye, mepo pozaza mu mepo poviza idi pie posagu. Siro temie keko keke pete zge por hedi ya no rashoki bie pesho wadi jas senu chela shaketus. Simhi pichege jago mu tejo ke petagori bo kren di honye ho se bo ke krime wa ke lalie deri bo to bo ke lalie genze THEKHA. Siro ke ba kere kenye nu vo ke ba se ke zo ki pete zi buida. Siro seki ke ta me ho po pe sidi hare po ilija kieje si. Sesye jisu melie shekoi shedi borofa kashawada. Siro chepahi krem ho ke jao bom ho zki thadi bo kim hedi siede shi zenggu ze bo sie temi hao uge penyo venyo ke tozo sida. Ukwa jisu galil nu balyo jenu po sieme zidi po krohi doda siro tenu me kekri kekra po ze Jerusalem nu vor category sa sakita. Siro uke penyo fe ke di fedoya ke ja Joseph ke ze Arimathea me po vor bo pehego donu terhu ke fami bo tepu sezodi pilat kivo jisu mo cha. Siro bo krim ho ke jau ki bo se ke ta silie ze temo be Joseph zwanu shwa. Petekeze telo presedame. Siro Maria Magdalena mu Joseph Nyozo Maria unye po pieke je chungu. Ke penyo fu bu jabe po die pragesha petemo she tiena. Yo peje. NYIEPOU DIEKEPU NUNU UGO TIE TI SUZAO NU KI GEZE BO TSIDESHI GEZE SUGOSE PER PEDIGELIE MU LE GESA PREGELIE SILI GEZE BELEWE NYIEPOU BU JAS TINE KRISTAZANU PETE KELUSEA MU BAO SHERI JEHOVA GOOD FRIDAY EASTER TI HAUNU KEPENYOFE TEJA SEDI NYIEPOU BO GEZE KIKHRÜ KEKHRÜ GEZE PETE
你不他家设定你吧，么不底下个被屋里是个子，说是被来包围，给朋友服务，这边你记住是 press 个咧，是和天呢。如果Sunday 多 Easter Sunday service 是巴拉掉，是啦，你给后不里，如果 program 是啦，查巴没接，么查巴的 vor 咧，么 vor 他将我给咧直接。Easter 多如果 baptism 巴个掉是是给不是 vor 那些么你给查没我要喂，好好拉里查巴接，你贴符，如果你贴符，只路不给掉，是是巴里的，你只能一个设的。Baptism class ko sede le de mo tiesheri ke huishe jedo ke huishe class ba dio sodu ke ba ke nigi class ba la dio mo shiri te she ba digi ugo bu go japu khasa ke hubu ji ha khasdi Sunday do ugo zulu ke fa matugo sevo dio sala su sala chaba mu Easter do partly ke dio pette golari chaba je nino ke penyo fdi sevo so dio sala polari chaba le Baptism class में जीदी आपको साहब से पेशीस के नूलिरो सुदू के बाद दिएगी उको जापू खाके से तीनों ये के उबो बुरी वर्डी उको न्यून्यो को उको के पहले जापू खाके से सुस रनस मु ये जेहापिए उको चसदी उको बु जलू व के लिए चलिरो सुस उन्हीं से दियो सला ये के उबोरी वर्डी वी के सुस से पेशीसिया बाउशरी उको के उ करता सकबा दिकोंगो मु committee ke kriga zenu kerta tsga bago nie bu war se je mu nie ke war mengu biga ze su se be shi se yawe jo va dio ba do ba wi shiri weekend ti honu luki haki ja pu tsga ze u ke hu tse per mi go luki haki ja pu tse ba lia to go shiri luki haki ja pu tsga ze shi ge ze ba game go tsga ze ti bu de ho li ro mu sala ho ti nu ja pu ke kriga ze tse ya sala u ke hu nu luki haki ja pu tsga ze go la shiri ngolye togo japu tsudio gaba mutsugeze petegola chabaje ketse pesisia ke chatiki ugo anjali ki kru la chalide mu nduz ugo tsper anjali kachari bu yipu kinu relide mu ugo ndu gaba kerpu gi naga bazar nu ugo kinunu ke krum hatogo sogos tswade anjali punyu ni kinye unye tivode mu unye nyomi ke nye baya tanya mu vashu ticheker tenye nyobi ticheker tenye preda unye la chabaje mu anjale pu shize february pulhe pulhu mi tsomoga tavu baya mu safari tekye mu po shivoria mu ukje ugo kikunu mi se ugo mi se go ba pu ti honu ugo la shiri shize zrie ukikula shiri lere segeze tenusho geze zomo lere segeze tibunu ba nie ke huburi ugo zper hakohala chabaje ke ze uzaki zo dise chabaje ke ze se beshisio ugo Easter do ke hu le liro ugo ke hu she Easter heriba ge dola to zgo tse seze sala tenyugo mu tefugo krotobu renye meri go tse je ho sala sri lady ni ki cruzedi te yego la shi do zedi vorle ugo tse seze ni pu Rashoge le zomo ke ze ke pekro ke zati su sa bali mo towore ti chi ke nye ge je musala go Easter heunu ke ze ugo te tsmere shiri hakya nu go ja sepele azo tsashi se di zlia UBC go liro zala ke ze di te yesu go se shiri se di uni de we Yesu Christar ri la ke sheti so za su se ni ge zer ka ke ze di ugo te ye go ri se di uni de we ke ze se pe shi se ho le preba di vorle ugo ni pu die ke pugeze nu chidi le dadio di soza hoha bau shiri dio bado hoha ugola me yese ke pelemie kristamila dio bado ke me yethode Jesu Christa ki zhanu vordi po dile ke vi japu tsgeze po ministry unu shiri dio bado thella hoha po ke lunu dio bado ke me yetho Diobado gaza tode ke kilam ne po ho hala temye tsidi huvor ke zala ke penyo fu po ke tse po ke tse ke se ke mi po me do tse dio di vor po Jesu po tyo su se pu mu diobado ho nu pum ha to su se ke penyo fu po pe to ke sam ha to su se tse ji ke se diobado sala po chani tor ke ze
diobadowe ugo tsali kersho krata sahu korinthia keriu pu kerta tha perswade mususa susa leka salasakhe cruz diu kata ketyo kom hodze nuwe kenya diezo. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. Derike la lie keta uko lawe se kepenyofe kekuzo. Uko lawe, but to us who are being saved, it is the power of God. Mikrobo lalero kerhanyagaze kenya die. Cruz message der mikrobo lawe kepenyofe kekuzo. La, the message of the cross, sus kenya message po mo la kepenyofe kekuzo keze dilibuga. Tie temie. Cruz ungu segi, cruz je, rene segi, gro hanye puo monori punu bagezungulido. Mie purite donu bamo, pete punu mori punu bagez sus ngulidowe. Jesu Christa ki zhanul hu vorgeze, puo ke lu tela diobado tela hoha. Baushiri nznu sededi, pam sande nudewe, derivori ndunu sededi. Po miebu po pesegeze, po meliegeze, po tio po keto po kepenyo to, bu po meliewa. Miebu po krenze, keme dapu pie po da. Po bie kemenga, ketzim hato pe TSALI putze. Ce pukiza, kigezibo, se kemeje iashi, kemeje ketze suffering, susapo. Ce pukiza shiri, kere to, mud saligenzi ketze, mie puri, po deke meje smo ketze meje suffering. Keleke me donu shiri, ke meje ketze. Mie puri kizunu po de emotional suffering. Ze kesemo, po shigezuri ze kese. Po nu ke meje tor ketala, po kudzi shiri, te je ke mie. Por kudzunu teje dugada, bunuge meje torgadala. Mushidi, ugoche do persede, puse, gruzginu pu gugezamu puse. Sogose pete, zekese, perhevori gruzginu. Kemenga, kemeje sedi, gruzginu shegeze. Gruesome death. Susiri, susazega sedi. Mu poe po cruzuginu, po mato tsigese. Kepenyo po ke tsigese mato tsigese. Jewe zide. Idi bugese, ugo po Jesus ke pupuya de. Di sozaho nu sala ugo. Jesu Christa hato sugose. Rakra ke salageze susetsya. Cruz gipfu ke zmoz ke mejegese go. Cruz ginu ke mejegese. Cruz ginu ki ke zbo pusashi skos rakra ke salageze. Mugos ko rakra ke zgi. Nigo che do progresu nu nigo lebado. Progress passage to di sozo nu ki ke zbo tswo de shi ke tsu progressgi. It should shake us. It should do something in us. Ugo Mark took us to be pregazo. Mati, Luke, Johan took us to be precisely wrong. Persidino, Haprika Mokim, he balikanzo. Jesus said, Ze, choose Usakenis motion.
Progressive, that is why we cringe sometimes, a part of us. Cringe. Poseu que meria torgezla. Musala o kiedi. Jisu se poseu que meria highly o kiedi tisoza hobie Good Friday. Iashi gazeri lebalivi. Kiedi tisoza ho se vi. Tisoza ke vi bo gaze sus Buddha. Why is it called Good Friday? Kerkelamona ke me jegetse ke me rigetse teje ndie teje pe kusegetse disozabo vigetse mona zibuigetse Friday igetse mesemugia mori bad Friday ke show Black Friday zibuigetse Friday igetse mesemugia derike pelemie lawe ugo sigabausa KERÜSUO Mujisu kruzginu shegasasu botelamo. Deri po kruzginu shegasala. Po kruzgi shegasala kruzginu shegasala. Hila shegale susa vorle. There is resurrection beyond the cross and the crucifixion. Salatien zibui ge zge mi ti soza ho ha ke pelle mi lawe ti soza ke vi ke kilamuna isuri la siel ke dala susala ti soza ho viwe ugo ki zu nu ke pelle mi petezedi ti soza ho ha ra muni ge ze ho ha zedi ugo ki ge zubu tsmo shoga ge zu suri ge zo servinie ki ge zubu tsmo shoga mi ke krati soza ho ha Zedi, di soza ho ru, Jisu Christam hato, la Jisu tsigasam hato so la Jisu teje. Christian mi ke mo ke kari Jisu hato ho ha ru gaze, shi gaze baya. Ni tyo ni zemi go shiri keti soza ho nu. Christa simo nanu ke kri me zia. De Good Friday we su se tsebe ke tsebe ni tsigase so siri banye. Higo kikunuri jedoshi ge zengule diba kepele mieka momi sheri ti soza ho ha shuge ze shige ze baya kepele mieka krat ti soza ho ha shudinu ti soza ho ha sekemesa getseri tseya musu seri putuzo. But do we just go through the motions like many people do? It's Good Friday, so go to church. That's a good thing. Good Friday sala ke hoki nuvodo idi work ke hugeza putuzo. Good Friday sala ke chatsudo sasari putuzo. Good Friday gazala Jisu ke meje gaza sako rakra gaza sari putuzo. Deri Good Friday skiri mhake kriho basamukishi la mu ala. Ugo sigaba progresa renugile mu lekaba ye. 시게츠호리 바모 기시 아체 도스라 로미코 chapter 팽우 verse pu누누 케르푸오 누누 파크루보 마스 메호스는 바 기기미디 지부이게즈 하토 깨지쇼 하토 깨테비에 Good Friday 하토 호누 무 크루스기누 하키게즈부 바바가 하키게즈부 무바가 우고 그제디 수스 모스나바 우고 로미고 레스 제도 바이블 스터디 메소디 쓰졸려호 데리 로미고 레스 투게서 폴 투게서 호하 누 폴포 티올로지 기가 즈부시 우고 수스 실레 무 포티올로지 수스 비세티에 크리스타미 티올로지 크리스티안 티올로지 시게즈 우고 무제 하고누 바야 무 바우시리 투 테푸누 테타 게조 프레슬리로 chapter 테타 스고누 볼레포 케페뇨버 포 케펠레 기게즈부지 케페뇨버 세키야시 포 케펠레 짜 수스 chapter 테타 누바차스 무스시에 chapter 테푸누 게르수루 게졸리로 포 theology 포 케펠레 수스 기미디세 루다 게즈 practical theology 셀라 파디 케푸게스 수스 무리에 chapter keriya tathagunu chapter 3 keriya tathagunu
section 7. 부올리로 chapter 4 verse 테타누누 chapter 3 verse MEPFHÜO. chapter 4 누누 vo chapter 3 verse MEPFHÜO 리로 기김히디 왜 개penyo fukinu ke vor kemyo tobu semor shodeshi righteousness from God. semor shodeshi geze bole suse puse section KERÜSUO. section KENEICHANO liro chapter 3 mefe pununu chapter 10 verse mefe pengu gezo chapter 10 thala gezo section KENEICHANO de musunu kemyo tosuse Jisu Christa kinur bi vor geze bosu vatsa gesungulio. 무고제도 메호디오게서 section KERÜ 누 리로 chapter 뱅우 verse 분누 chapter 타타 verse 세레타 타게절리로 section 세우데 무제도고 section 수누 테리고르비 모게도도 verses 분누 게르부게죠 무슨으로 끼게즈보 스케미야 토겔레 시 스케미야 토겔레 마토웨 끼게즈분 능무야가 김해디 실리아가 그저 수성울예 살라 우고 chapter 뱅우 verse 4 모슬리로 게펠레기누 우츠 케미야 톨리디 웨리니푸 지수 크리스탈라 우케페뇨프제 게제빌레데 시로 게펠레기누 therefore since we have been justified through faith it is said that 살라 or 시로 이게즈누 세데게즈슬라 부결게서누 스모즈기게즈부 투 주시 수제게메 투디부에 therefore chapter 세데게즈누 뱅우세데게즈누 therefore since we have been justified through faith it is said that 우고게제디 verse 부누누 게르부게조 프레스도메 로미고 뱅우 부누누 게르부 부츠기 투비게 바울리로 게페뉴프 제 게제 비겔레 물레달리로 우고게제 까마타디 프레스케 Siro kepeleginu utse kemia tolidi weri unyepu Jisu Kristala ukepenyope ze kezevile de buginu we ngukemeje tanu takilie changulie mu we ukepenyope zayeu kezaketyo kemeruse hoko cheya mu siketse rubi zomone we kemeje ketseko nuri unityoya Kekrilamune kemeje kese ginu segese heleya siro segese hekelie ginu ujo vileya tiu ujo vikelie ginu kemere nileya mu kemere hau unu tse peso chowalho kekrilamune pie utse kewa kemesarope nunu u kepenyope kekrie rupie unu sewa ketala 왜 타츠 게토기 크리스타의 뿌티투기 벨레케 모코 수츠 세와테 카토조 모로 미에뿌리 게미토미에뿌 수츠 실호 데리 라키푸 호미에 테미에케 비미에뿌라 시리 미체 몰리에 빈해 데리 웨케 후케 푸마미에 츠케 튜누리 크리스타부 우푸수 츠 시케 스기누 우케 페뇨퍼 우크리게 츠 타투 스와데 시조모네 웨치에 부지라 우츠 케메 톨리에 타으로 웨폴라 우케 페뇨퍼 누푸누누 우케 라리에 띠오케 츠 시케메 제 고다조 무웨 뽕무미에 츠게 띠오기 튜리 Punyo sela ubu uke penyope ze kezevilie liro. Poze kezevilie sie poke riula uke la ri kolie zotio. Serbimone wetie pola kezevilie unyepu Jisu Krista lanu uke penyope ginu uni ri sa bade. Verse po nunu moho sede modiche do verse soru nunu 메호 세데스는 바 저거저 퍼메뉴라스리로 verse 소르누 verse 테타 저기저 지수의 우고라 시게서 우고 티에 good friday observe스가 바 제수 in a nutshell 물리 대포 측에서 마토수누누 게지부스누누 제 바가바김이 verse 소르누 테타게죠 수누누 파크로부 예 바바게자
태자 그룹고 그룹하게서 하게 위 그룹고 무바게서 수누바 슬라 우고 verse 소루테 누테타게서 너호 위에서도 크루즈기누 태자 바게서 the blessings of the cross 크루즈기누 태자 바레비메 하게 태위에 계시쇼부누 하게 위 바레비메 우고 제도 테미에 execute 게 디미 execute 게 prayer 게 제시시에 게 줄리로 크루즈기누 우 구조게 츠야모 게 로비오 차크리 게 서와야 게 바 몰리로 electric chair 누누 우 미비에 우 테크리 게 미게말라비에 우 테크리 게 우고 티에 크루즈비세 우고 심보 게 미예 보츠야 크리스타미에 제도 띠우누누 자시 볼레돌리로 electric chair 자시 부데 미 두크리가자 미 페시가자 자시리로 우고 instead of cross 호모디 electric chair 보비 우고 심볼스로 기디올레다 대비라고 됐으리로 인데 대비라고 돼 시게즈 부누누 밖에 위발리 위메 시게즈 부누누 태자 발리비메 크루즈기누 태자 발리비메 태자 그룹고 verse 하고누 그룹 알게즈 물리에 무 수고키게즈 보가 게리우 게페뇨파 게크리에 타비기게즈 우고 수스물리도 볼레투게즈 verse 세타누 at just the right verse 소루누 at just the right time 이시디 부티우 졸리제 이게 저부 지수에 우고 딜레게비 레스고누 보 디에푸고 프레슬리로 바우시리 조한 레스누 프레슬리로 아티우 조몰로 아티우 워 조몰로 이게 저 풀라라게 저 my time has not yet come 부 풀라라게 저 조한 테니에 소루무 테타 verse 누시리 조한 테타 verse 메프 누시리 시게즈 뿌거스 물리에 데리 그 구티우 워 조다제제 부부 디에수 기가다 물리에 바부도 워 아조바데 뇨부 자예 츠리게 돌아 바부도 워 조데 타기보 존 케기니에 메페세 무 메페 티니누 수물리데 부토포세제 수스푸디 the hour has come for the Son to be glorified. The hour has not yet come, Ishiba. Derichewe, Putiu, Bavado, Nyo, Buzaye, Tsugetu Bavado, Vortsotade. Johan Kerse, Punuri, Pu Sus Pudie, Jisue, Putiu, Vortso, Bagadala, Kizu Zeke Kogedu Tiu, Vortso, Bagata, Pu Sus City, Pusu Pudie. Johan Kertenie, Punushiri, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Apro, Bavado, Vort, Sobade, Nyo, Pupeshes, Nyo, Buzayetsaje, Shidi, Pubu, Mpiezayetsaje. Puse, Tiunu, Bavado, Vort, Sobagada. Paul and Romigo Kitugasagi, Sana Suri for Tsidi, but you word Soledadze, just and at just the right time. At just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. The right time. The right time was when we were still powerless in verse 6. Puti word zogelie, puti zogelie ki gaza tiboga. When tatsa uke kudz tokaba tiunu. Verse tetanu, while we were still sinners, that was the right time for God. Weke pumamie, muke pumanu balu gezunu. That's the right time. Verse Kerenu, when we were God's enemies. When we were God's enemies.
that's the right time. But tiu word solidze. Ugo temie perspective nuniliro. Pachases gosa. Putiu mode. Putiu putu mode. Temie perspective nudoliro when we were strong. Not when we were powerless. Where 구어가박이 이즈메세 몸에. Temie perspective nuliro when we were better people. 이즈메세 몸에. Not when we were still sinners. 개품함에 이게 쯧톰 노바무디 수기 비자 수기 메사자 수기 붙두고 가바티우누 우고랄로 수 붙두모 붙두고 모디오 음에 우고 perspective nuliro. Or when we became God's friends would be the right time, isn't it? Not when we were God's enemies. Kepenyufa nguma kabatiwe puti putumolo puti putugetsuwe when we became God's friends. Kepenyufa khetomie tsilidalo su puti putu ketau mome. Deri jisu kepenyufa mingunu perspective of the right time. Suha grisede. Musala verse 10 yunu. Hatayo bubye pole get takigesa ugosus munide. Temie ke vini boe. Temie ke vini bola shegeza tsele vinhe. There is very rare. A good man dying for another good man. Maybe it's possible, but that will be very rare. DIEKEPU ro chide. Deri jisu shegezu. Temike vini lamudi pongum putu pongum mikola. Those who rebelled against him and rejected him, posukosla shegesa. Ugosusung mudide. Po ubu vigile sus temo. Putiu liro, we shosega batiunu, we pungumumie tsega batiunu, we pudiezema mupogi pumelie di utio uni umedo tsega batiunu. Temie ke vimi bola shegeza tselevinie su katokibo la zo shiri. Deri temie ke vimi boa temie ke shobola shegeza su lele molade. Kiedi su tsilevida. Umumie, upe segezmie, umelega wamila, hake vitsegeze, temie jonuliro, su getotsutude. Ukegasmie kelaya, ugivigasmie gi vilasaya, jabi uketsmie smiegi, jabi smie zalaya, temie jonuliro chide. The right time. Bugaba. Kepenyofa la the right time mukigetsubuga. Weke pumanu balugezunu. Shigetzumona temyejoli rize getotsu together shigetsu mulide. Palm Sunday here. David knew. Hosanna David knew idi puoseke dimi buodi puozegelie. Ugosus musa suzepresa. Zad dieshe temi hagoha ugo lepe teke totze rdi bekebalade. Hosanna, save now. Cheke lasaje, David knew idi shetagazugo tie ugo same people from the same mouth. Popie guaje. Reason tsugedio. Pilat ugo ze reason tsugedio ketsosumu reason tsugedio ri tsumade. Abu popie seki getsubu tsudoga. Nigo Pilate nigo judamigo ke diu nigo chosupu. Nigo popie seki doga. Ugo ze reason tsugedio ketyogi. Metsuwe shekuiri guaje gets chidede. Same people. From the same mouth. Who shouted, Hosanna, after 4 days shouted, crucify him. Lele mode.
the right time. Temye lazo shiri bu situation nu butu modazo butu motudazo. Deri Jisu Krista cruz gi nu shega so ha bo ke Kristu ha bo ke ki deburi sushi bo ki deburi zashi unconditional. 근데 파브리비에 착각선 뭐 노시리로시도 노시스라 아시도 이게 즈브리즈디누 the ultimate display of God's love. 우고 수승물리. 잘리고 what kind of love is this? 이디 Brian and Sally Hayward 운예 잘리 속에서 1980s 기 메예세 아수 프레스나바 what kind of love is this that gave itself for me? I am the guilty one. Yet I go free. What kind of love is this? A love that I've never known. I didn't even know his name. What kind of love is this? What kind of man is this who died in agony? He who had done no wrong was crucified for me. What kind of man is this who laid aside his throne that I may know the love of God? What kind of man is this? By faith I have been saved. It is the gift of God. He destined me to be his own. Such is his love. No eye has ever seen, no ear has ever heard, nor has the heart of man conceived. What kind of love is this? Kruzginu kepenyofe poke krie susa tatsiswe. Chakenyu kigetsubuga. Sununu teja krupargetze sukosa modo. The blessings of the cross. Verse ponu Jehovah verse keriyu nu vorado. Verse ponu kigetsubuguliga keretoliro we have been justified through faith. Pole kepele mu tsakemia togelie susa pu kerde romye po kenye se gunu diegunu. Mu poeshidije suha kepu laladi kepele lanunu nyetse kemia togilezowe tejakeriwe suwe cruise lanunu ubu justify tsilegada utau tsakeme zilegada taunu tsakemia tolegada taunu ukabiyesunu sasabagada tejakeri to suwe jiswe cruise gi shegeza nomu a cruz gi shegeze meseu puesu nsunumu asunu tsede kepuma mu akepuma la mu Jisu Christo tsegese matosus jigeze mu tsjigeze matosunu tsekemia tholege vim hato tsjigeze sus bubade mu poesigese la no popeleliro apopeleliro kelagi lepie nvietsa avietsege zu bizomgamo se miethodageze so declared sasawade Jisu pelege liginu ubu justified and righteous igeze taunu parlide pue nsu tsidi shegesala asu tsidi shegesala salano Jisu pelele daliro pien kalaki liu tsle daliro no miet tholigada taunu bade kepenyopa nse miet thoya deri amiet thongole akepuma jonu kepuma kelekeme dogo akelenu bazole anume samole ashigetse niepo zole no Jisu pelele daliro no Jisu pelele la kepenyope ngugetsgi Jisu ponyo kigetsu tsseshi Nsunu cruz ginu nkepumala siesedi ntsakemia tolagada pomia togazana burimia tolegada kepenyopa sungudi nkepele sungudi nse mia toda geza pragasa declared sagaza that you are counted righteous and justified hatosuha tejakaza torbo mome hatosu hato kaza torbo mome Jisu natsegese monopopelelegada susala kepenyope nugesegi Jisu kruzginu tsatsigesu matongudi you are justified you are righteous sus teja sus keriwe
무수 개벨레누 개벨레라누누 왜 시게즈 타우누 bar gelirbizo 태자게 니르기게 즈부가 verse 부누글레 that we have peace with God 개페뇨프제 개케톨리가다 개페뇨프제 비토츠리가다 예수 그리스도 마토 부크즈기누 츠게스 수스라누누 우부 부제 개케톨리에 물레 비토수 테누르겔레 peace of mind 수서비 뿌바모 우 수서리 사베 there is so subjective there 오늘 쓰이시 발야모 오늘 시 발야모 kelunu 오늘 서 라기보 오늘 게메지스 peace of mind 수페즈와가즈 피게즈 티리제게 세야데 because that's subjective 케페뇨베 게세케비 게비토 수스 카스와가다 수하 우부 오늘을 레게dio 수스리조 there is 수기리 우부 케페뇨페제 케페로게 주누 relationship 가 사부어 relationship 가 사부누 르리가다 수누 텐누케르 가스게즈 김예디가 왜 붕음음에 we were God's enemies there is 예수 그리스도 스베고 츠게스 수슬라 우부 포케 토미츠리가다 수 relationship 가 사부다 몸에 호미에세케제 비모바 파부누누 케르디오 디체케 크라시디오 레비 there is sunum habu tskemen neleda kertseleda kenushileda sesye u relationship suha tiezunu kesidulevi they form hayobum helemo chidim heleda relationship su relationship ka sabogim heda mome kepenyove Jesus Christ ginu su tsbie ugo tswe that while we were still God's enemies kepenyove ngummie tsbaluge zunu pwe petiputu todinu wordi lamu Allah sigasa mushidi u relationships ubu ke penyopeze ke zevila gelie vitotsla gelie susa ke penyopeze ke zevigli teja su bubawe teja suha it's true only through Jesus Christ our Lord English translation nu prominensilio through Jesus Christ through him through whom we have gained access through him through our Lord Jesus Christ suke pulase vatenya tata su pugeze muledo Jesus Christ ginu vito geze vigeze peace su seringulewe blessing seu kigeze buga we are standing in grace chap verse kenyenu sungule ngukeme jenu we sunu tagada muledo through whom we have gained access by faith into his grace in which we now stand. Jesus Christ seula ubu utau mukemeje taunu paride. Mukemeje su kigetsubuga what's grace? It is undeserved favor. Ugo suke pugo sade. Undeserved favor. Ngulesmo deri mugeleu. Tsepien tsmo tozo. Deri unworthy, undeserving. There is su Mbu miatogilesu no muzmo tozo anguzmo tozo. There is kepenyofe Jesus Christ ginu tsipie atzigese. How do we get here? How do we get in this place of grace? Mukemeje tau. Ugo progressa jedogeze KETHERÜ progressunu. Marker pengu sereta taunu. Muski reshukiunu. Te habiga jau putzlenu nur hatsu popitsodi kenyetsada. Ugo superde. Jisu kruzginu poker hero kasavamu. Reshukinu pelhake zau. Tetsake masashiri mesagezu. Mu parhate metsa tau suha partition. Tsebigabo putzlenu nur hase. Pupinu juda ishirie. Mufelhasur hagasa Jesus Christa ginusu tsugasa susala tien no mu agetsa messageri messagetsa tsunuleri. Kepenyu vazeker tsrividedi. Mukemeje tau mukilie. Ler mukemeje tau no tagelewe felhagaza su birhabien tsugasala. Atsugasa
lanwe me mati me pe teni he pengwa punuri muledio de teni dinu tnu diet ke teviza wo sedo sala 38 verse sarata tanu putzle putzle nunur hachu pupi zo di kenyetsada mati nuri same sentence zo sala same sentence se letnu sedale ji di ke tevio karvi. That's besides the point. Hebrew care no kiga zungungulya. Hebrew care tepunu. Jisu ziela. We tepudi kemme satsunu lelevide. Telhau birhasawagadala. Jisu ziela we tepudi kemme satsunu lelevide. Kepelemie pette mukemejie sus muledewe. Pue telhabiga zau tele Chakesa mu kerhi chapu ula krisawagata zedi. We have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. And he has opened for us a way. He has opened for us through the curtain. Ishide fellow birasawagatala. Where Jesus Christ says VITOTO daliro. Ukabiubu disposition of grace. No learned daya. And we gain access to grace. Utyo ke vi ke konunu. Utyo susa. Utyo ke sebye. Mu ke meje ta sunu lerlemo. Dere jisutyo. Jisutyo uzevordi su introduce sebye utzgeze sigeze picture ba. Die English die access igeze. Access gets a dear Greek media original meaning niliro. It carries that meaning of someone introducing an unworthy person to a royal crowd, getting access to that royal family. Pictures ya unise. Mu kemeje taunu lergeliu. Utu kevike konumo. Deri miepwe introduce sebye ke dimie kikru nu siswade. Introduce giving you access to that royal kingdom and that royal family. Musu shobuga Jisue introduce sebia. Kepenyofa ke di po royalty unu introduces the imbulerdi po ke di unu mi po tselegada. Again, unworthy. Mule samoto Lerdi ke dimie zedi ke dimie ki cruzedi mori ke di revie skos se uvi ke medi tselegedo taunu poribamo. There Jesus has introduced us to that royal family. Kideburi unishi. Mulesmo di mugile susawe. Diu teja diu kigetsubuga. We rejoice in our hope of the glory of God. Jesus Christa kruzginut segesa pomhato susalanunu. Putit tugi susatsebi utsegesalanunu. We rejoice in our hope of the glory of God. Hoha rejoice getza die tas sengule ugo progressive verse konu. Rejoice keriu de. Kepelemie kemerer suha kimhe tudushi krukret tugamo 시게즈 시게즈모 라기 보고 weather forecast como hobaya de thunderstorm vordo sodu idi presya there is a sin here DZIESENGUNO parda de not very reliable laki bo shida egetse u hobliro uncertain be simhegezu mode kimhi tudushi igezu mode mori usro tepotuba sodu kimhidushi 이게저 머린두니 비세루 티에 쇼바가다 uncertain 시게저 휴모데 우고 크리스티안 호프 캐펠리믹 메루리로 기게즈부가 운니게저 joyful and confident expectation 된데 운니세 무시 두조dio 펠렛 두게저 무수 시 두게dio 캐메르 메츠메체게저 confidence 텐누 게테푸바게저 시게즈디에 무수 기미딩울리아가 리로 Kimirisu ketepu taunu talaga liro. Kepenyofa pugesa pudye kolanu. Put segesa mu pugesa po promises kolanu ugo su tepuliade. Ugo mer ugum hodzita mer regaba sus liro. Zaye. Kepenyofa po zaye sus
这几十个条，不是有写了几十个条，跟每人数哈 verse 给你不个把我数的，就是说，木希拉不希拉写个嘞，给写本人话的希拉写个嘞，数是那努，如果跟每人不你的喂，贴跟每人数是那个萨拉那个位，而个萨拉那个位地不喂，第二个，就是写了的不是有比不特拉吃完么？There is a session where que puma pete penwadi hila sigada que jisu hila sigada que mer sus bise que mer sigasa sus lawe por hila sigada la que she penwadi hila sigada la no mu agaz ki zhose que cause shiri que sheze que sezo shiri kunyebu pumhedi hila sigada do que merwe mu hila shiri digase tikasa ki zkasa unu posedi digedo que mer sus dewe, and we rejoice in that glory, in the hope of that glory. Sala, tezuku gaza zibui gaza Jesus sejeu mosuliro shigaza de. There is sununu kamera haigaza bie nzigasa atzigasa sus teja gaza sebuwe. Teja ke kyur kigaza buga. Pengu, we rejoice in our troubles. Verse senu. Rejoice, the second rejoice. We rejoice in our troubles. Que penyu pese que se vile su terinu de pu sigele pu pelegele nu pu ze vitotsele u pu ketomie tsele. Sa xie jignu ke pu ge su u ke merbu u xie ze bu bi u zhi di u bu ke mer su se bi se u vie tsegele. Dari posevi totsegele mu ke mirror future glory sinye donu ke lubo basalo die. And what happens in between those two? Sinye donu kim hiega verse seunu unide. We have trouble. That's the bad news. We have trouble. Ke me jegeze jeregeze sus de. Vi totsegele zaye tsegele nie donuliro susde. Gesù Cristo uke bi ubu pu xie zimi tsile ga dau nu. We sus si le de. Pu uke le de. Ubu pu xie zimi tsige de la uke le da ga ze uke pele mi pete sus si pre. Mu Gesù Cristo xie zimi tsidi we se umengu bu tse ge zliro ke zuliro Gesù Cristo helenule. We want to be like him. Gesù ugu bu pum helenu pu doriel helenu ga ze ugo sus sile. Musala, we want to be like him. Ke luhonu, ke pele ke luhonu liro, Gesù Cristo si ditsedi, pom he mimile, mushri po lavor ke tsigi, zapu zaye tsige zu, tiunu, we pom he tudil hudadio. Ugo ke meremu, ugo ke luro, sununu, tazadie. Deri pom helena in wanting to be like him, we fail to realize that it also involves being like him in his suffering. Pom hiene ge ze sunu. Ha ke kripete sa di. Ke me je ge zunuri pom hie mor sho ge ze su ugo su letzo muri rekra zolimodaya. Just as much as being like him in his victory and his glory. Po kogele su several utzgese. Kogele nu pom hiene Zaye tsegele mu kemer biu tsegese sunu pom helen ge zu medi keme ji ge zu nu shiri pom himor shu ge ze ugo su laki bo ra zolim da ya ugo ni pu Jesu Christa bo tyozori keme ji sla ugo ri keme ji zo dio ki zu ho nu ki luki mo John ker suru sere se nu Jesu esu bo tyo pu die ki zu ho nu ni ko keme ji ge ze se ge se dio. In this world you will have trouble. Kidzonu kemejegeze, ketsekene, jeregeze, tenushugeze, tedzukugeze, sako salho, sasho igeze, ZHAPU susurne yaliro, su ketidze ZHAPUde. Jisue potyopuzo, kidzehonu kemejegeze zekesedio. Deri tepuleje ishide jisu. Kidzu penwade. I have overcome the world. Hapete penwade, kidzu penwade. Po krusul ginu, po krusul tsegasam hatosunu, po sus pulewe.
주소에 보티우부 우크루수 뚜플리디 보시메 지누 이시데 보시지 츠디올리로 uk투 우크루수 뚜플리 보시메 지모로쇼 수츠리 몰리로 보시지미 츠리 스모 보 우크루수 뚜플리 보시메 지게즈 기게즈보가 티우고 예수 그리스도 기김헤디 보 크루스 뚜플리 칼바리 기즈투기 시시 우고 픽처스고 프로그레스기 우켈레누 하수고스 히히딩 무바디 운니 세가자 르츠이가자 게테고 세가자 레베보메 모토디에 수스제 게토츠 두디무 지수에 우부 크루스필리디 보시메 지누 바가조와 우고 게푸고세야 데르체 돌레가 살라서리비니에 우케레 우피고 투프디케 루누 게메지에 수고스 헤프디 게메지가 바 수스 부바모 수스리사 데수 기자고게 줄리로 보초 시조시리 보초 게메지조시리 보초 게 가제게 세조시리 게츠게는 게시제게 세조시리 츠크리가 뭐 제게 세조시리 보초 시조시리 아 보텔라게조 even if it demands death on the cross 아 크루스 투프디 보시면 지도에 수에 not just enduring your diabetes, not just enduring your cancer, not just enduring your poverty. 개매지게서 개츠그누고 헤브디 지리 지수서 깨가봐 수 모데. 보초 시조시리 개penyo 지수 그리스도 우고 깨끼we 보초 시조시리. 문노 수수투프디 보텔라게서 크루스기누 세게즈가서 조디오시리 크루스 카와무디 부심이 지제 깨끼we 수에. And we rejoice in our troubles. 우고 개미시게즈 수하 나 운니게즈 부게즈 수누 we are not saying we want suffering 수 부바모 근데 아 개미시게즈 수하 맹우바 게즈 수 부바모 데리 개미시게즈 우누 개pen요페 개코카스디 우부 고킬리에 우부 수누 자예츠길리에 Suffering is the only path to glory. Jesus Christa kelhunuliro suze. Kemejige sununu zayetsle. Musala no mua Christamie shiri kemejige sununu zayetsledio. Poleki gezu pusaga kemejige sununu ubu memielia getze pudie. We know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. 하보 멤미게즈 게메지게스누 멤미게즈 바야게즈 부 수스 부사게즈 무리디에 게메지게스누 perseverance 히겔에 without suffering there will be nothing to endure, isn't it? 데리 게메지게스누 부 endurance endurance 수피 우츠야시 게메지게스누 endurance이야 무 endurance에 기게즈 보가스예가 character and the character is the quality of a person who has been tested and has passed the test. Character liro. Surely suha kevi pesekesu. Podot zisadi posunu paskeliu su pubade. Kemejegets nusala ubu sukunu viliagets mu kemer niliagets. Dunyeki ego pastor go microbo babadi ke seseya mu wordi ke sekabagi 장루 pastor 안웅 게라 por 비트님의 pastor por 비 senior pastor 이것을 불라 깨면 거 세봐야 포포 제부부 무포 제부디 포포 디치 오버가다기 포세모즈기 포 pancreatic cancer 쓰디 시에시 무시디 포포 제부디 포포 깨미제 세바가 저 수승우가 쓰기 우고 부기노 깨미제 세다 노 깨미제 세바도 우메제 세발레 이것이 뽀뽀에 뽀뽀페 뽀디뽀페시 코이디 울레들이 지수 케메제가수 뭐 지수 케메제가수 키키서 아케츠오서 케메토 케츠케졸레 이디 세우 기쁘게서 수하 우고 기크루라 우고 츠케테푸세게서 우고 보자푸수 우고 츠케테푸세게서 수스부바 Suffering produces perseverance. Perseverance produces character. Character produces hope. Pupu에 테미호하. 케미제바 조시리 케미제가 바짜우시리데. 케미제가 바짜우시리디 수누 분니바가다. 분니바가다 수승물리.
대자 소루 기게 즈부가 we experience God's love. 지수 그리스도 세호누누 호합 바짝게 사모데 데일레라스케 게페뇨퍼 게 크리에 수스 시 베수 사고길레 찔리야 게길라모네 게미제게 스누누 우부게 페뇨퍼 게 크리시리아 게 크리수 김히디 시리아가 게 페뇨퍼 부게마 서로푸 비에 우게 추츠게서 verse 뱅우누리에 그 부게마 서로푸 루비에 우츠스디 우부게 페뇨퍼 게 크리시 사고리아게서 그루수기누 지수 세우기누 우고티에 게 페뇨퍼 게 크리시 사고길레 수하 게 기리 우고수 부자 시르고 무시베 비고길레 타우누 바니 아슬라 수바 살고데 verse 소루무타 타누 우고 프로세데 우고 저게 태푸세 그래서 개penyo프 게 크리에 실리아게서 수하우부 부자 시베 수살리게 비 시베 사고리게 비리로 when we were still powerless when we were still sinners when we were God's enemies Christ died for us 이거 baptism class 누리게 부베 게 후누리게 부부야 돼 개penyofe non jorlisgon 게 태게레레 실리로 안 크리스도 안게 조바빈스도 너 자키보도누 자헤타타 비레달리로 자메프고서 르리얼리디아부 수고페 빌리도데 자헤타타마 살리달리로 아실리로 라 시에스도 논게 코스데부 닐리로 라 시에스도 테미기 잘리로 우고 시디에 데이케 베뇨퍼 로킨 헤디 우고 크리스가 while we were still sinners. 개품만 우게 뭐 바보 발로게 주누. 왜 이렇게 꽃저토버 다츠찌뚜게저 복켈레시모 이게 주누 발로게 주누. 봉무무디 우치베 뿌츠 르리뿌기 자바마 본니모츠가 바 띠우누. When we were his enemies, he died for us. 개pen요버게 크리에 우부수스 레카 살레웨무 텔라우 we are reconciled to God. Verse second last verse 9-10 we are reconciled to God. 이거 디모티 고 게니에 뱅군웅우리데 지수 게페뇨페 지수 게체스디 부부 테도누 바츠케메 네게저 reconciliation 세버스게돌라 부게체스디 부부 라무 알라 시게서 수스무리데 수스라 게세빌데웨 무 텔라우 we rejoice in God. 테자 텔라우리로 we rejoice in God. Verse 게르푸누 무호 rejoice 디자 세우데 게페뇨퍼 기누 운니겔레 John Stott 부게자 to rejoice in God is to rejoice not in our privileges but in his mercies. Not in our possession of him but in his of us. 김혜디 운니게자 rejoice 게자 게페뇨프기누 운니게즈수 기게즈부 부바가 부츠베 우츠스디 우야 츠베 비게슬라 운니게즈 모디 봉무게메제 타비 우기게스 우츠게스 수슬라 운니게레 왜 기게즈부비 우위츠르시 수슬라 모디 왜 부위츠리가다 수슬라 운니게레 하수시 코게기게레 레 코게기게레 누누웨 게페뇨프기누 운니게즈 짜가토 실비니 호아 크리실레 아슬루 슬라수스세 게자바 게 지수 not 시스디 부 갈라길리 물리가달라 술라 운니도웨 수스 시조웨 데리수 츠비엔 츠게스 짜오웨 너 니게즈 잡게 미에 토수데 that is what the mercies that he has shown to you sula nigele privileges gozomo deri pumuke mejigola no sen vietsega basugosmo deri no povie tsligada susula unigele suwe tie ugo good friday ti honusla ke krimim hedi ti sozaho aseke teruadi kawaheke deri 세케테르 게즈 수스제리 수기리 수게즈 크루스기누 지수세우 포 크루스무 포세우 기누 테자 하이게즈 파케비 하이게즈 슬라비 우츠스와가다 스고슬레디 우고 게펠레누 겔루누 포테제 포크레푸디 포사스겔레 포기누 크루크레디 크루크레사고겔레 시게즈미에 츠프레겔레 츠게 츠변츠게스 수마토 부 지수와데
musu se la mo ala jizowe ni bu bu jabe bu de ka za ko mu gi se ge se le zali ka ta gu share zali talau ugo tala sidi ugo bu tala nu voda do we telano zaliku kriodi hitafadi zaliku kriodi hitafadi ugu le daro petese talide keze kilidome NYIEPOU Jehovah higobu di soza ho ha sedi no higo la ke kriem ha tho tsegese so ser kraligivi higobu no nke kreki deburi sushi ki deburi zashi ki deburi krieshi ketsa leka saligivi ti hago tsebi higo tsegese lan beje Mun KERÜSUO te vie nseu tenga se temiem hingunue deri tie NYIEPOU Jehovah higo bun KERÜSUO ginu nke ko siligivi nseu ginu nke krie siligivi tsegesala tie higo te jaga fumie tsiledewe sala NYIEPOU higo nte jedi ti soza ho ha nu
KENEICHANO 사디오 해고 DZESENGUNO 해고 카피엔츠 사디오 가자 누 해고 칼라스야웨 노 해고 크리가슬라 베제 슬라니 부 해고 부 노츠비 해고 츠게서 수스 파뿌리 무미뿌리 츠비 해고 츠리겐 즈게자 파토 해고 비에니 부 해고 타우츠 결케비 해고 부 뇨뇨 까예 비 해고 비츠리게비 주스로니 부 해고 츠게미 토스와가다 타우누 해고 타우츠 결케비 시스와가다라 해고 분 테지레 무니부 누게 메지에 해고 물리 스모 델츠비 해고 츠게서 누게 메지에 수스라 해고 부 테누르 뇨디 테지리 흘리지 해고 부 니부 주호바 해고 켈루누 타페리비에 츠슬리 모디 토주다예 테티수자호 하르크라 소바디 해고 부 수피 끼게 츠부 츠모쇼시 무헤 김헤 모쇼시 그저 르크라 모디 둘라드게다 둘라듀게다 츠다이제 네니부 해고부디 소자호 하제디 너크라켈레겜헤 해고켈루누 타페리비엔 츠슴불르디 해고켈루누게 디츠레 무시디니 부조반 크루수 크크르그누 루게자 무 시지츠게 주누 예부 대푸딜 훌슬레게둘라 노 게후부이 크로스길레 츠레제 벨레 겔레라 게메르 게페뇨파부 게니 무누 네비에 니게 추츠제 실리로 니 게메르수부 게메서로프 게쿠기누 크라켓스 살리게둘라 게페뇨파부 자비에 미에푸푸게 츠츠스 듀라가 파누히고 부시디 ZHAPU 미 츠바제디 예수 그리스도 갈라길리우자누 차사웨 아멘.